Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Ja sam Toma i danas za vas pravim jednu fenomenalnu i preukusnu mediteransku pitu. Za pripremu ove mediteranske pite bit će nam potrebno 6 jaja, 150 g brašna, 150 g parizera, 200 g fete, jedna paprika, zatim 100 g maslina, koje smo iseckali na kolutiće, zatim 100 ml ulja, malo soli, malo origana, jedna kesica praška za pecivo i malo bibera. Pa ništa, hajde da krenemo sa pripremom. Prvo što ću da uradim, u ovo brašno dodat ću ovu kesicu praška za pecivo i to ću da pomešam kašičicom. To ćemo ovako fino da promešamo. Pa ćemo ostaviti po strani. Sada uzimamo ovako 6 jaja. Ćemo da utučemo sa ovom kašičicom soli. Dodajemo kašičicu soli i to ćemo sad fino da umutimo. Nakon što smo umutili jaja penasto, dodajemo ovako pomalo ulja i to ćemo fino da mutimo ovako sa ovim. Znači nikako nemojte više mikserom. Sada dodajemo ovako pomalo i brašno koje smo promešali sa praškom za pecivo, isto pomalo. Dodajemo, znači, ne sve odjedanput. I lagano mešamo. Sada dodajemo ovako malo bibera, zatim kašičicu origana, to vam je po želji, možete, a i ne morate, zatim parizer iseckan na kockice, zatim papriku također iseckanu na kockice, masline koje smo isekli na kolutiće, možete koristiti crne, možete koristiti ove zelene i na kraju fetu koju sam također iseckao na ovako krupnije kockice i to ćemo sad fino da sjedinimo, znači lagano, kako se feta ne bi raspala. I evo, nakon što sam sjedinio sve sastojke, ovako jedan kalup, ovako ovaj kockasti kalup sam stavio ovako pek papir, sasekao sam da može lepo fino da stane unutra. Sad ćemo da izlijemo, znači ovaj naš dobijeni Evo ga. Ovo sad
ide u šporet na 170 stepeni, pečemo ga oko nekih 50 minuta. Pa onda ću vam pokazati kako izgleda kad se ispeče. Ja vas nazad, dragi moji, nakon nekih 50 minuta mediteranska pita je ispečena. Vam pokažem kako ona izgleda fino. Odradit ćemo i jedan mali presek za vas, da vam pokažem kako ona izgleda iznutra. I evo jednog malog preseka da vam pokažem kako mediteranska pita izgleda iznutra. Zaista je preukusna, predivna i poprilično dekorativna. Meni se jako dopada, a siguran sam da će se dopasti i vama. Također evo i ovde, ovako da vam pokažem. Sve sastojke koje sam koristio za ovu mediteransku pitu ostavit ću vam u opisu videa. Celokupan recept možete pronaći na mom blogu Život sa osmehom. Hvala vam što ste gledali ovaj video recept. Ukoliko vam se svideo kao i prethodni moji video recepti, prijavite se na kanal Tomina kuhinja. Lajkujte, šerujte i naravno ostavite neki komentar. Meni je uvijek zadovoljstvo da spremam nešto novo za vas, a mi se vidimo uskoro sa nekim novim videoklipom, nekom novom video pripremom, a do tad ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.